metara 64 centimetra. Bravo Mirko. Godišnji pobjednik baca prvi hitac dana. Bravo Anđelko. 15 metara 70 centimetara. Što je Goran napravio? 13 metara 54 centimetra. Tači na Kupre su odnosili čak i prva mjesta. Vidjet ćemo kako će ovaj put proći. Solidan hitac. Nisam bio. Ste kasni. 14 metara 24 centimetra. Spajić. Ne Spajić, nego Penava. Ivan Penava postiže 14 metara 24 centimetra. Jakov Vujičić, Ličko-senjska županija. Još je ovo baš i nije bilo nešto, ali ima još dva hica, naravno. 11 metara 65 centimetara. Bravo. Ovo je već hitac. Centimetara, dakle 15 metara 56 centimetara. Bravo Velibor. Mirko Kolaković, Ličko-senjska županija. Solidan hitac, zasigurno. 16 metara 82 centimetra. Napomenimo da je u prošlom bacanju Mirko Kovačević bacio 14,64. Bravo kolegice, tako ćemo i dalje. Ko je sljedeći? Sljedeći natjecatelj je Anđelko Spajić, Jajce. Prošlogodišnji pobjednik. Anđelko Spajić, Jajce, prošlogodišnji pobjednik. Kapa dolje za ovaj hitac. 16 metara 2 centimetra, 16,02. Prošlo bacanje bilo je 15,70. Još jedan Jajčanin, dobar hit. 14 metara 34 centimetra. Eto. Ja sam dobar. Još jedan dobar hitac.
14 metara 36 centimetara. Nakon prvog hica 11 i nešto, ovo bi možda moglo biti bolje. Dobar! Odlično, nema šta. 15 metara 56 centimetara. Ovo isto nije bilo loše. Četrnaest metara 70 centimetara. Nema šta, Anđelko svaki put to odradi za 10. 15 metara 84 centimetra. Treći Goranov hitac. 14:38. Bio je to treći hitac. Istu udaljenost. Svaka čast Veliboru. 15 metara 25 centimetara. Mirko, ti streći, jel? Da. Streći. Čekaj, ostavit će mi. Učiće, najviše si nadoš kodovi za sve. Čestitamo našem kršnom paličaninu, drugo mjesto još jedan jajčanin, gospodin Lučić, ako se ne varam. Čestitamo. Ajde, Anđelko, nemoj se obuvaziti. To govori. Ne mene tuži. Tako je drugo mjesto, Velibor Lucić iz Jajca. I na kraju pljesak za pobjednika koji je obranio titulu. Kažu da je teže obraniti titulu nego je prvi put osvojiti. Anđelko Stojić, svaka čast. Prošle godine Anđelkov rezultat bio je 15:45, ove godine 16:02. Sad ću Anđelka malo aplicirati, evo sve ono koji nas slušaju i slušatelji Pokrenjskog radija, čuli su obrana titule najboljeg počača s radom na nekoliko. Čini mi se da je baš nije bilo teško, premda je ovaj prijatelj Zajca dosta prijatelj. Prvo se zahvalio organizaciji, publici i svom vjernom navijaču, u stvari gospodinu Potureviću, gospodinu Anti iz Bugojna, koji je ujedno i moj sponzor i treneri ova dva gospodina stara. I moj napad za nja. I naravno počinite zasača. Prijatelji Jajca svaka čast. Napravili smo gospodina Jajlike, on će veći godin baciti 2 metra dalje. Zato što ću ja pokazati neke stvari. Jer moje prolazi već 4 godina. I to je toliko. Ako imate pitanje, još može. Hoće li Anđelko u ove godine doći? Hoće, šafola, dobit ćemo te! Dok se živio baš ovdje. Kao takmičar je kao danas. Pa, dobar skok za sigurno. 3 metra 3 centimetra. Svaka čast Marinku.
Duže koncentracije treba Vinku. Bravo. Ko kaže da mladi ne mogu? Dva 59. Evo ga. Dva 32. Je bio vrhunski skakač. Dobro. Dva 69. Dobar. Dva 93. Dva. Jao, šteta. Ali ostala je noga ipak. 2.73. Evo ga, treći put je skočio i Martin. Dva 49. Bravo Damir je. 2.85. Treće plasirani je Vinko Sliško, 2 metra 73 centimetra. Bravo, svaka čast, odmah ćemo podijeliti nagrade. Hoćemo li treće plasiranog? Ajmo ovog najmlađem dati ono što je zaslužio. Svaka čast, čestitke Vinko. Drugoplasirani je bio Damir Šimić iz Šuice, stalni natjecatelj na Kupresu. Jedan od rijetkih koji je znao dobro namučiti onoga doktora iz Livna koji je tu znao fantastično skakati. Svaka čast Damiru. I na koncu titula najboljeg skakača iz mjesta na Kupresu 2011. Marinko Pivač, iz Ličko-senjske županije. Svaka čast Marinku. Marinko, sad ćete ja samo malo čestitke da malo ljudima nešto i o sebi kažeš. Evo, jesi li prvi put na Kupresu? Ne, treći put. Jesi li skakao već? Jesam, prošle godine sam bio drugi, pretprošle treći. Je li danas bilo ugodnije skakati nego prošle godine što se vremena barem tiče? Što se tiče vremena, ove godine bolje, ali konkurencija je lani bila jača. Jer lani prvi skok 3.27, a ove godine 3.02. Je li to bilo malo nerednog, nesportskog života ili? Pa ima svega. Svaka čast, čestitam još jednom Marinko i dođi nam opet. Brnaze, Brođanski, stara olimpijada u Brođanski. Ovdje imamo dosta uspjeha, 4 puta prvaci, Kupresa 4 puta drugi. Svaka čast, danas pobjeda. Svaka čast, nećemo te više posla, ako budeš pobjednik, čućemo se još dalje, dvije ekipe će izgleda, ali čuće ovdje službena od gospodina Čalete. Evo Ličani su već spremni, momci iz Dugopolja dolaze, a ne svaka čast ima. Tko je kapet Ličana? Kratku jednu samo. Kapetan. Ma samo kratko ime. Dominko Kavaković. Prošlom poslije se čujemo. Čemu? Ekipa Ličko-senjske županije, a u bijelim dresovima Dugopolje. Gospodine Čaleta, što još treba kazati prije početka? No evo ništa, ovo je